rdeča nit, ki verjamem, da bo šla tudi daleč na jug, v Severno Makedonijo. Naum Ribarovski, predsednik Združenja očetov iz Makedonije. Dobrodošli nam, izvolite. Dobrodošli, hvala. Na početku bih htio da se zahvalim društvu DOR, gospodinu Istoku Ivančiću, što su organizirali ovu konferenciju. Bitno je za sve nas da se što češće okupljamo, da razmijenimo iskustva, ali je isto tako bitno što smo na istoj konferenciji sa zvučnim imenima koje ste doveli i mislim da je ovo od velikog značaja za nas što možemo da budemo sa njima na istoj konferenciji, naučimo još više oko ove problematike. Ja ću danas pričati o iskustvima koje smo imali u Makedoniji. Znači, zadnjih nekoliko godina su se događale dosta stvari. Mislim da smo mi jedino udruženje koje je izradilo samostojno svoj predlog zakonsku promjenu i tu zakonsku promjenu diskutiralo u parlamentu. Prema tome imamo dosta iskustva koji ne samo da želimo, smatramo da je potrebno spodelimo zato što se više diskutira u regionu ove stvari. Veća je šansa da jedna država učini taj korak da uvede ove zakonske izmene o kojima diskutiramo i onda da druge to prate. Nadali smo se da ćemo mi biti prvi, ali eto, još uvijek se nije dogodilo. Znači, naš rat na ovoj problematici je počeo još 2015. godine. Počelo je tako što smo se susreli 4 šokiranih očeva. Niko od nas nije mogao da shvati kako to sad odjednom. Samo zato što smo se razvali, postali smo drugorazredni roditelji, da viđamo djecu 5-6 dana mjesečno. To je apsurd. I onda kad smo počeli da pričamo, svako od nas je znao još neko ko ima taj problem. Pa kad smo kontaktirali te ljude, ti ljudi su znali još jedan krug ljudi koji imaju taj problem i onda smo utvrdili da u stvari ovo je sad društveni problem, znači nije lični problem. Svi čute o tome, svi smatraju da je to lični problem, a u stvari toliko ljudi ga ima da ne može da se kaže da je lični problem. Znači ovo je problem sistema. Onda smo rešili da utvrdimo koji je uzrok problema, pošto u centrima socijalni rad uvek kažu mi radimo po zakonu. Kad otvoriš zakon, odmah se vide 2 problema. Prvi problem je da je zakon protivrečan. Znači, u jednom členu se kaže da roditelji imaju pravo na ravnopravno da vrše roditeljsko pravo, ali onda u drugom členu se kaže da kad se roditelji razdvoje, onda dete se dodeljuje kod jednog roditelja. Znači, toliko od ravnopravnosti. Kad se roditelji razdvoje, ne postoji ravnopravnost više. Drugi problem je bio što je zakon nedovoljno određen. Znači, ako roditelji ne mogu da se spogode oko viđenja dece, onda odlučuju centri za socijalni rad na osnovu najboljeg interesa deteta. Niti piše na koji osnov odlučuju, niti piše koji je taj najbolji interes deteta. I onda kad smo počeli da kopamo malo više oko toga, pitali smo centar za socijalni rad, dobro, pošto ovo ne piše u zakonu, na osnovu čega vi odlučujete? Mislili smo da postoje neki pravilnici, da postoji neki dokument. Veliki šok je bilo kad smo utvrdili da ne postoji ništa. Oni rade po praksi koja je stara 40-50 godina i ta rješenja koje sad dobijamo mi su isti kao rješenja koje su bili u Titovo vreme 70-ih, 80-ih godina. Znači smo utvrdili da u stvari mi i treba da im pomognemo. Znači oni nemaju na osnovu čega da rade. Pošto smo utvrdili da ne možemo sami ništa da učinimo, rešili smo da formiramo front. Znači da postanemo partner sa organizacijama koji mogu nešto da učine oko toga. Možemo da kažemo da smo osigurali moćne partnere. Velika povoljnost za nas je što u Makedoniji postoji nevladina organizacija koja radi isključivo na pravama deteta, zove se Međaši, ta je dosta uticajna organizacija. Oni su bili naši partneri, još uvijek su od samog početka i dosta su nam pomogli naročito na početku kad nismo znali kako da počnemo. Onda smo dobili podršku National Democratic Instituta, to je američka nevladina organizacija koja spaja građanske inicijative sa političarima. Praktično, zahvaljujući njima, mi smo uspjeli da stignemo do parlamenta i dobili smo podršku ombudsmana. Znači, to su institucije. Osim toga, osigurali smo podršku vrhunskih psihologa, pedagoga i pravnika koji rade na ovoj problematici
i u stvari smo utvrdili da je kapacitet mnogo veći nego što smo mi mislili, ali kapacitet je izvan institucija. Znači u samim institucijama postoje ljude koji rade šablonski, koji očito se ne zamaraju da nauče nešto više. Izvan institucija postoje ljudi koji znaju kako trebaju da se postave stvari. Znači, kad smo formirali taj front, onda smo imali mnogo nastana, znači organizirali smo konferencije, organizirali smo nastupe u medijumima i tako dalje. I zahvaljujući tome, 2016. godine se dogodio jedan bitan nastan. Tad su bili izbori i ova stranka koja je sada vladajuća stranka je napisala u izbornoj programi, to je vjerujem prvi put u regionu, dali su obećanje da će uvesti zajedničko roditeljstvo nakon razvoda i da će početna osnova odlučivanja biti 50-50 raspodjela vremena. Znači to je pisalo u izbornoj programi. I naravno nakon toga mi smo imali veliku nadu, naročito nakon što su dobili izbore, da će se to desiti. A na osnovu tog obećanja dobili su minimum 5000 glasova o kojima mi znamo, a vjerojatno je broj bio i mnogo veći, zato što ljudi koji imaju ovaj problem, ovo je problem koji im pogoršava svakodnevni život. Znači, kad treba da glasaju, onda ako im neko obeća ovo, onda oni ne vode računa ni ekonomiji, ni spoljašnjoj politici, ni unutrašnje prilike, ništa. Znači, ljudi koji imaju ovaj problem, glasali bi za tu stranku koja će obećati da će im rešiti taj problem. Nakon toga, znači nakon što su dobili izbore, pokušavali smo da stupimo u kontakt sa ministarstvom. Kontakti nisu bili nešto mnogo uspešni i onda smo otišli u parlament. U parlament su nas dočekali dobro, mogu da kažem, i u maju 2018. godine smo imali prvu raspravu. Prva rasprava je bila o potrebi uvođenja zajedničkog roditeljstva nakon razvoda. I mogu da kažem da je ta bila vrlo pozitivna rasprava i zaključak na kraju je bio da se zakon treba promeniti. To je bio jedini zaključak, možda malo neodređen, ali dao nam je nadu. Prvi put je država priznala da zakon nije u redu. Nakon toga smo htjeli da zajednički sa ministarstvom predložimo zakonske promjene. Vidjeli smo da ministarstvo nije zainteresirano, imali su druge prioritete. I onda smo svojim snagama seli i napisali zakonske izmene. Pri tome nismo uradili samo predlog promjenu zakona, nego smo uradili 2 pravilnika koji do sad nisu postojali u Makedoniji. To je pravilnik za izradu roditeljskih planova, odnosno pravilnik za viđanje, kako da se određuje viđanje kad su roditelji razdeljeni, i pravilnik kako da se izračunava alimentacija u slučaju zajedničkog roditeljstva. Sad, te zakonske izmene smo diskutirali u parlamentu 6. novembra 2019. godine. Znači, bio je veliki interes, napunili smo salu, obezbedili smo vrhunske autoritete da pričaju na toj raspravi i smo bili, očekujući pozitivni ishod, bili smo šokirani šta se događalo sa poslanicima u stvari. Oni su organizirano nominirali našu raspravu. Prvo je bilo problem da se obezbedi kvorum. Pa kad smo mi onda pozvolili neke telefone da obezbedimo kvorum, počela je rasprava. Rekli su svi šta su imali i onda šta se dogodilo? 3 ženskih poslanika je ustalo, počelo da nam priča da mi ovo radimo zato što želimo da kontroliramo bivše partnere, da ako smo mi bili dobri roditelji, onda ne bi bili u ovakvoj situaciji, da ovo što mi tražimo je suludo, zato što jedna od naših stvari je bilo da se uvede agencija koja će izvršavati ta rješenja u slučaju da neko od roditelja se ne pridržuje rješenja i tako dalje. Znači, oni su skroz izvrtili naš zahtev. I nakon toga te 3 poslanice su ustale i izašli iz sale da opet nema kvorum i da se ne glasa. Znači, ta stranka koja je obećala nama da uvede zajedničko roditeljstvo i koje smo mi dali šansu da to uradi sa našim silama, znači uopšte da se ne muče oko toga, nego da im mi pomognemo, oni su tako organizirali stvar da u stvari nisu ni prihvatili ovo što smo tražili, ali nisu ni odbili. Tako da ostao je status quo. Sad, nakon toga su bili izbori opet, dobila ista stranka, ovog puta bez takvog obećanja. Jedna od tih
poslanika koja je minirala raspravu je u stvari postala ministarica truda i socijale, tako da sada trenutno nemamo šanse da učinimo nešto više. Ono što bih hteo sad da naglasim su zaključci. Znači, oko zaključci ove naše borbe koje traje nekoliko godina. Znači, prva stvar, ko je glavni protivnik ove ideje zajedničkih roditeljstva? To nisu žene, to nisu čak ni feminističke organizacije. To su radikalne feminističke organizacije i mora se pravi razlika između feminizma i radikalnog feminizma. Feminizam je onaj koga znamo od prethodnih decenija, to je borba za jednakost muževa i žena. Radikalni feminizam je nešto drugo. Radikalni feminizam radi na osnovu predstavljanja žena kao žrtve da bi žene dobile predimstvo iznad muškaraca. I pri tome, ovo što se događa nakon razvoda je njihovo glavno oružje. Deca su glavno oružje i oni uopšte se ne boje toga da upotrebu decu kao oružje, smatraju da je to sasvim u redu. Drugi zaključak, u svakoj državi, pretpostavljam, postoje progresivne stranke, postoje konzervativne stranke. Mi smo očekivali da progresivna stranka će nas podržati zato što je ovo nešto novo, nešto moderno. U suštini ovo jeste feminizam, klasični feminizam, zato što ako se vratite unazad nekoliko decenija, žene su tražili da se muškarci više uključe u odgajanju dece, da bi oni imali više vremena za sebe, za obrazovanje, za rad i tako dalje. Sad kad mi to tražimo, oni kažu ne može. Prema tome veća je šansa da konzervativne stranke koji stavljaju akcent na porodicu, na konzervativne vrednosti i tako dalje, usvoje ovo umjesto progresivnih stranaka koji podržavaju radikalni feminizam. Treća stvar koju mogu da zaključim, ja sam to i ranije pomenuo, je da kapacitet da se ovo usvoji i da radi je mnogo veći izvan sistema nego u sistemu. Nažalost je sistem takav da ne radi na povećanje kapaciteta, ne radi na povećanje interesa ljudi koji su uključeni da nešto promene. Evo sad ću da pomenem, veselim se tome da je ovdje bio predstavnik ministarstva iz Slovenije, veselim se tome da Udruženje socijalnih radnika Slovenije prati ovu konferenciju. Recimo u Makedoniji mi smo ponudili svim socijalnim centrima besplatno da prate ovu konferenciju, ne svim, recimo u većim gradovima, samo se jedan centar prihvatio iz Tetova i ne znam da li uopšte prate. Znači imamo od 0 do 1 centar socijalnog rada iz Makedonije koji ovo prati. Na kraju, hteo bih samo da pomenem koje su to zakonske izmene koje smo im predložili u parlamentu. Smatramo da je taj predlog bio sveobuhvatan, da obuhvata sve probleme koje smo uočili tokom ovih godina. To su u stvari 9 tačke. Prva tačka je definicija šta je zajedničko, šta je samostojno obavljanje roditeljskih obaveza. Odnosno, kvantifikacija zajedničkog roditeljstva, to podrazbira da imamo zajedničko roditeljstvo u situaciji kada svakog od roditelja provede bar 120 do 180 dana godišnje sa detetom. I ne samo to, nego treba da zajedničko roditeljstvo bude početna osnova odlučivanja, odnosno ako ne treba da se dodeli zajedničko roditeljstvo, to treba da se dokaže. Treba da postoje isključitelne situacije, mi smo te isključitelne situacije naveli. Znači to su u suštini roditelji koji nisu zainteresirani, roditelji koji ne mogu da vrše to pravo, zato što moguće jedan da živi u stranstvo, i roditelji koji nisu podobni za to iz mnogo razloga, recimo ako su osuđeni za nasilje, ako su zavisnici, ako imaju duševnu bolest i tako dalje. Druga stvar je ono što sam pomenuo, uspostavljanje takve agencije koje će izvršavati rješenja. To ne znači da će uzimati decu od jednog roditelja i voditi kod drugog, nego da utvrde realnu situaciju. Da li jedan roditelj sabotira možda zajedničko roditeljstvo i da se taj roditelj kazni prema zakonu. Treća stvar je u stvari stvaranje spisak raznih psiholoških institucija koji radi izvan sistema i kod kojih bi se trebali praćati roditelji koji su u konfliktnom razvodu, da se radi sa njima, da se radi sa decom, kako bi mogli da što brže, ako je moguće,
стигнат до договора, или ако то не е могуче, onda да се врате кod Центра за социјални рад, кој би onda поступао по правилнику за кој сам поменува за израду родителских планова. Четврта ствар е увоđenje новog drugostepеnog органа. Значи, šta се догаѓа сад? Кад не си задоволен решением кое добиеш од центра, ти се жалиш министарство. Министарство 95% случаја ти одбие жалбу и каже да е центар радио по процедури. Ali stvar je u tome da se mi ne žalimo na proceduru. Mi se žalimo na rezultatne procedure. Rešenja su apsurdna. I zato smatramo da treba da se uvede ta nova institucija koja bi bila sastavljena od stručnih lica koji bi radili sa roditeljima i utvrdili da li su žalbe opravdane ili ne. Peta stvar, to je dosta bitno i dosta bilo diskusija oko toga, je promjena sistema alimentacije. Znači, u slučaju zajedničkog roditeljstva ne važi ovaj sistem koji imamo sada. Ono što smo mi uradili u tom pravilniku kojem sam pomenuo je da smo prvo utvrdili tablicu troškova za dete. Praktično, svi deca nemaju isti standard, zavisi od toga koliko roditelji zarađuju. I svi deca nemaju iste potrebe, zavisi od возрасти. To smo razradili u toj tablici. Pa smo onda podelili te troškove prvo po prihodu roditelja, proporcionalno, i onda proporcionalno po vremenu sa koji roditelji proveđuju sa decom. Ovo ako sad izgleda možda malce kompleksno, ali smo zato razradili čak i Excel model, gde samo treba se ubace prihodi roditelja i godišnje vreme sa decom i onda sam model daje alimentaciju, koliko treba da iznosi. Šesta stvar je promjena sistema upravljanja imovine deteta. Sad sa imovinom upravlja onaj roditelj kod koji se dete doveri. U slučaju zajedničkog roditeljstva treba da oboje upravljaju, a ako ne može da se dogovore, onda se imovina kako da kažem, zamrznuje, znači do 18. godine deteta. Sedma stvar je, to je vrlo bitno na osnovu onoga što sam čuo iz regiona, da se lažne prijave za nasilje, pedofiliju i tako dalje, da budu osnova za oduzimanje kompletnog roditeljskog prava. To izgleda dosta radikalno, ali sa druge strane radikalno su posljedice tih lažnih prijavljivanja. Osma stvar je zabrana da se deca do 14 godina iznose na period duži od 30 dana izvan države bez odobrenja drugog roditelja. Ovo je recimo u Makedoniji postao veliki problem. Kada jedan roditelj želi da se iseli, onda želi da povede dete sa sobom. Ako drugi roditelj nije saglasan, onda Centar za socijalni rad daje tu saglasnost i dete može da ode. Praktično to je otuđenje na osnovu lokacije. Znači, jednostavno jedan roditelj prestaje da viđa dete, to je to. I to država umjesto da spreči, država podržava. I deveta stvar je promjena postupka, znači da postupci budu javni, da mogu da dođu advokati sa strankama tamo u Centar za socijalni rad, da se snimaju razgovori, da se čuvaju i da budu dostupni svakog ko tom poželi, zato što imamo situacije da praktično ljudi su naveđeni na pogrešne stvari od službenika u centrima za socijalni rad i to nigde nije zapisano i to nigde niko ne može da dokaže. Prema tome, da zaključim, mnogo toga smo radili zadnjih godina, a izgleda kao da nismo uradili ništa, zato što još uvijek stvari nisu promenjene. Ipak nije ništa, zato što sada imamo osnovu da razgovaramo sa svim idućim političarima i imamo dokumente, znači predlog zakonske promjene, koji čak i ako mi jednog dana rešimo da ne budemo više u ovome, ti ljudi koji dođu posle nas na osnovu toga mogu da produže da razgovaraju. Hvala. Puno ti hvala, Naume.